Kohimen kopera bayit hautrai Jesus Christ. Nila poi yagasni kabakadu jom udi usnem hajar po uwai. Baru try bila kerku karhai yani. Barka jingduwai hakane gasni kalom ko try nang tese yaga jingai halo jami. Nang pentimai ekamensiam jami. Nang kedup yani daga jingin khaba ngi pen kare yana de banrung sha usnem batimai hajar po Lese hagadonyut hagamensiam jangi kalabandon kanega jingduwai perlait yangi ko jisu na kino ki jingve perlait yangi ko jisu na ki jingpam kam dame iya kanega kram lese dondru ki baduwai kotrai perlong kam riubele yangi haus nembatimai compare ni haga jinglong brio Nitran, barni bojing tumu hakamajagu, henre ude ubele upinurlom yakaba ngiduai katkum gasain durjagu. Kumba mon mangi, henre kumba mon ubele. Ubele mon hamalle kibriyu baki de barlong kibakumno. Tongillom kibakroi ban pediang yakasain dur kajagu. Kohimen kopara Nios no naka gospel but kumjuru naka jimpule mindagasni kadon ka jingasori. Tongan ngan paishua shaga siti jongo ya anis bakui. Ukaren kumno. Ukaren badu maham lupa ya baru ki beriu shapanga jimma kaba up tap yangi. Kaya jimma. Ka jimma kalong ka jingdon jongo Chris Lamler. Ukris ulang ukono bele, ukris ulang kaketin, ukris ulang ubele, badu lodon badu bele. Kumpang yosno naga gospel medagasni kaketin kaladon badu bele, kaketin kalalong ubele, kaketin kaladon nadu bastan. Ujisu uladon nadu bastan, ulang uju minin minda bajunombor. Don jinkala eye au jisu. Yakaba ula kren kalam kabashisha. Niosno nawu Moses nilayo yaka ain henre nawu jisu niyo jingaye barka jingshisha. Jingaye barka jingshisha. Ka jingaye barka jingshisha kawan nawu jisu. Minda hagini ke juk kaba minda kaya kabadangjiya. Don bon giberiu ke persamban penkalaya ke gospel. Bon giberiu persamban penkalaya ke tino belai. Bon giberiu ke keren sarang ban on baki long giberiu badan shisha ya ke jinga ejang belai. Bon giberiu ke toki yang isaudong jangi. Badu yanis pakudu on kide ki Chris Lamle. Habangi punch shitam don giberiu ki wan toki yangi kumno ki wan on habangi snow coat lat kin sa wan on leisha wuta sheikh leisha kata habangi snow coat lat lese kabayade but kaspane ki kamgi jam jongi don gi wan pasiao leisha wuta uberiu ulaban pinbe dia ke jinge jambi le panjing mut na wuta uberiu le kinia hakama jongu manoba pasiao kum kene Chris Lamler but ki on kum no pan ki on kamlele u Chris udon but pi pelong kristan kanam kata ye te don bun ki beriu ki tok shitok yangi ki penge bi jangi na ki posh ki por ban jingai no na wu jisu don bun ki Chris Lamler Mano pade Chris Lamler. Chris Lamler kilong ke beriu bapenge bij yani shapang kie baro jongane ka perte minda ka imbara bo naga minda ka rompong jong ka perte rompong
ke jingitinnan kaspa kapo jingkemen kabaneshi por arpo ban mendagas ngi pilabanti kane kalonggas ngi laipo waitare kibri kidang pen kare ban shat kemen ban bam bandi ban le auria pen ban kidang pen kare pationg bade kasnem demai but kumno kilabatai ya kasnem kabatamai kumno ki batai hakano kadur ki devan rekes nem tumai don bon ki buriu kira ai ya ka kindon iyangi hakano kadur pen kare na ga benda kasnem tumai bon ki buriu ki perkat dele ba ka bam gati dele ba ka jimpatte ya ki bom dele ba ka jingdi kian bat ki paralok teki ang nanda ki dua yarta kotrai pen sei so yauni usne da ka bangop ha ka jinga auria kidang duai warta ba uni usne ula usnem janga jingurku kalamo kamla ni duai ayu ba uni usnem batimai uban sawan ula usnem bala dap daga jingae bat ka jingurku ki kam ki bangile kumno ngi pediang ya usnem batimai da ka bale tamasha kangne ka don ke jinglong krislam ler kito ke ba board ya o kris kito ke ba yidia ka gospel kin pe kumno jisu o hikayagi kumno ka kas gospel ka hikayagi bad ki ba isi ya o jisu ki kai kompong iya ka jingim hakane ka parte kabam mod ko himen go para ka parte kabam mangi im kalong ka parte jongu krislam le an bon ki beriu kingat hakane ka jingi kai jongu krislam le kabayade ba ka jingi de jongi kabayade ba ka bam ka de kabayade ba ka yai ka yang jongi kabayade ba ka jingkan show kaspa kabayade ba ka jingwat kam ge jam ni kongu kambun sin krislam le kalong uksui ulong ba persya nadu bastang iya ubalai ban minda unang kam klein unang kam jur banya kaba menshua banya le persya iya ukris baru jisu le persya iya uksui da kaba pediang depana ban minda uksui utak yangi krislam le tenan begadau don buon ki jingi kai kendrian kala preyang saudang jangi piplia ke internet piplia ke YouTube piplia ke media piplia ke TV piplia ke noki kon ki hikaya yo ki kai persya ya jisu ki kai persya ya ke gospel but ki wantra ya ke jingi kai ke batemai ke jinglong ka batemai ke jingim ka batemai percaya ke gospel uno ubreu ubayang persya ia ka gospel uno ubreu ubayang persya ia ka ya ukris ulong krislom ler lada manga badmapi ngimya rengkat ba ka jing lindi ka ba jisu kedau nin kerlalong krislam ler kane ka de jingam nuju ba man ngimde ben yai ba jisu ngimde bel emi ka gospel ngimde bel long ki bakui kumta terte ngiti kala dat bon ke jingi kai charwaka kadon ka way ka philosophy ngi kod charwaka philosophy ka kikai enjoy barabol enjoy to les no ba to le mod nama ka parte kan kut no bani ka kai because we have short life. You don't get jingim balingkot, tekat banang enjoy life. Charwaka philosophy. Bon ke beriu ki hikaya ngi kumne benda. Don ki bakili manobatip ublay udon. Manobatip ujisu Christ ulawan. Hembaga kitino blay ka pensisahani. Uno ubangay, but uno bakoloy bat pediang iya ka kin kerlalong ki kunjung ublay.
Minda uksoi du Chris lamle ruang wadnum pediange ketino try wadnum ngege ke gospel wadnum duai wadnum lejingnya sing wadnum late plop wadnum late mas bakoi don't come you ben late mas don't come you ben pule ketino try don't come you ben pulong jingnya sing don't come you ben late sacrament kane kalong ke jingi kai jong Chris lamle bar ketino bele on kumno to ki banget bat pedian ya ka kin kerlalong ki konjong obale balong ki konjong obale ye deben pedian ya u Chris on de Chris lamler ladang ni pedian u Chris lamler nin salong ki jong uksoi it is devilish kane kalong mama ka perte kayen menda ko himan ko para hakane gasni kaba ngidak selungu ia utrai naga benda ke jingai ke jingkar ko kabang leyop pedia kaya kabang de banle kentai u Chris lamler na ke jingim jongi hakano ka benda jo ke jingim jongi ni asrin badu Chris lamle ya garu kambangi kran ya garu kambangi pinyade barki briu para samla para kinna para longkumi para longpa para rinia Hagano ka door ni don jinges rimba do Chris lamler. Hagano ka door ni jingai na ujisu. Ni don kaman pusa. Ni iwei pebe ni don gidaki shin jongo Chris lamler hani. Ya garukom ni bishare kiwei. Ya garukom bangi tarai suniu. Ya garukom bangi kindai ikiwei na ka jingim changi. Ya ke rukam bangi komu ya ka pop haba uno buriu u komu ya ka pop haba wan ke jing tenju haba wan ke jing penchoy ladang ilong ki buri ba komu ya ka pop ni don ha ke jing long jon Chris lamler devil u soitan u apta ban penrian ban penchon yaki kaktino bela ka kran shay kadar unong tu wan ban penya ban penchon bad ban ialam jingai yangi naga jingim mensiam dakaba tu ia ka jingkoi chuni tongin long ki bahusia kumba pianis bakut pula maham tongin dap daga jingai tongin im ha ka jingai tongin muhat ya ka jingai tongin wat ya ka jing shisha bau jisu ulang uplai chuni ko jisu be yes namu yeme naga benda ka jingai ku barro kaba mela tese halo chungi mela ngoblay chungi ipediang pura yeme pelong ini ikon chungi wengno nangi ya baharo ke jinglong jongo Chris lamler usaitan naga jingim chungi nagi ngasem chungi enyaro ya utai Jesus Christ shalom.